Hapring kejingyat kejingi kishatkan bala pelat arpsa kota ruba H1 Siudor Nonglang, Chairman ke Green Tech Foundation, Hamadan Malki, kumbah kapur san bajitami ai, kashpautrek wiyong aja penrio, lawan mi ki doktor nak trat koi kekhia ban pejnya yu. Henry nak liang ba H1 Siudor Nonglang, ula kentaj ban pa check up aki teki doktor, bat ong bala tak sorkar ka pa, keladai ban pa nadu khandai trek wiyong aja penrio, kasngi ke ba ulas tang, ya kejingi kishatkan. Ulang bagi ladan ki doktor nak kunun jungku kibla dep ban check up you. But we'll always be there in case you need us. We'll always be there. Support will be. Maybe it's a bit delayed. We're sorry for my part. So we'll just need your name and your signature. Your signature is that. Normally for time being, but we're there. Yang merbang orang kumi, orang bapet ka hangga strike juga kalau sedang nadu menin men-step mentang ila cross more than 25 hours omaklah but ki pajba ki nakliang ka government ru menin kilatep di ka medical team la ka durikam ban assist yangi kalau di ban assist daslame nadu menin minmet nane menin step om dei kata baje bandang ban hadin bala UI haki press ki media ba kalau don kajing se bom klan ba ka met ke panyawan kata baje tengah long da ka buromi ki doktor ki baje ki jongi amde ba ong bangi ayu relong ka health department ka di ban sim ki jingkit kli ba balai pi pha hadu kata baje ki doktor tengi ong in pediang re da ka buromi la kran ki doktor ki jongi ki medical team ki bawan represent ong bangin nomla re ban nganom sya re mangahi ban ta ai ru am yang tang da ba bi thau bi ne lek nom noru nganom sya re lada angidon kam ingin arrange ka medical team jong lade amar ba lada di banyap lada di ba JIA kala jian adu meneh de kakam kani kakam kam de kakam ko ban ongin siale syat jakai kulung lada don kam menyarap lada ban kambulan sul di ban ni tengah nga kan taj putih sya nganom sya ban kata na kaliang ka tes nganom sya ni la tes BPA ki doktor jong lade ngila ha wan toy dikla tes BPA yang ana dong sedong kam te nganom sya dapat na kaliang ki ba represent ya ka health department ka Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya